Paushari Impum Uibamar Uibabau update Taujari. Perol the Taduk Meta recommend over Kanvik Mariki Manunda Ama government matam shooting the Tadokre. Laibakasig Mapum Podamak the COVID-19 pandemic, Mayunar Kivagi irritated money for the zoo, Lina Asagi pandemic. Mayunar Podagi Supreme Court of Indiana Pirakiva, direction Matuk in the money for Gizil Chinga Tamlakva. Prisoners sing bo jail manung to concession na dragana offer crowd jing. Togan dana bagi damak yang cinta na fail na dragana ferol na tatuk na bagi damak yang cinta na basiam kiba high for committee gibi from da. Mari for police department gibi bagi dagi inspector general of police prison Luense kebkan na ferol da. Tatuk na bagi damak recommend to kiba upon bakan big mari ki marung da. Amadi mari for government na pri measure oida tadokre ana fondokre. Awan for masingasit lamfel court complex ki ADR building the Labor Manipur State Legal Services Authority Masal Saki Office da. Bang Tokiva High Power Committee Asikitara mga sukami from da. Sarubja Kiva IGP Prisons Lunse Kikiana Pangtokivani. Ngasi Bang Tokiva High Power Committee Kitara mga sukami from Adukamarili na Masal Sagi Assistant Member Secretary Sorokhaipam Sadanandana Tadurukpat Cherul Mada Haivada. Power Committee gimi from Adu Ngasi High Court of Manipur Justice Oiriva Masal Sagi Executive Chairman Justice Lanusungkum Jamin of Reside Tawdura Pang Tokibani. Atopapau Madana Ka Manipur College ki Mahirois na get things in Duna Kongjang Junction Gre. NAAC ki Self Study Report SSR na Jingba Pinanabagi akan batabak sunaring Iserakasida. Kangawdana Ka Manipur College ki Principal Sinturak Papujaning Daba Fongtok Duna. College zagi mahiros na gate launch into na Kongjang Junction Gre. Kongjang ato ka marik later na Ka Manipur College Students Union ki may kaya pangdurok pagi patung ina. College zagi principal orambam haglambam Santos na February kun gani funded retirement o iwan maram oraga. February kun katarugda senior orba Associate Professor Dr. N. Subhasandra bo principal in charge o nakalaki. Dr. N. Subhasandra na Mars amadagi principal in charge orag padagi ngasi bawa. Ningti na yaksan bakalutin na hiyan na fakat pa makita po bahawraki. NAAC ki tabak da maru ay na tongan-tongan ba miyo singa papaw found na college asi kumang jaw sina tabak daw pangamlaki. Hawag su everything da pisin gada ba aroy ba self-study report NSR akan mumong da siyam sari ba ni. NAAC pangnana ba hona ba da principal asi ki tawtang yam na chawri ba ni. Asigum ba chayragas da mas kuntra ka matoy da college asi ki ano ba principal amasilak pa si maram jade. Masina SCG SSR Sem Sabak Tabak Punabaksu Lepalagani. Marapasan ano po order si Kutak Kakvio, college as ikamahirisin akan bamong the Kongjang Sengsan na nabatawang sa Tabigano. Nano college as the lack of principal in SARS as iso, boycott Tauri and Fondorake. Petrol na singba polam singi mamal hangkat pagi Kongjang Sangsilagani. BJP lengang na petrol, diesel amat tangay fatan at sangba polam singi mamal hangkat andoda. Miyam kilot tawag itmahok the Kongjang Sangsilagani and CVI Manipur. State Council ke Secretary El Sotan Kumana Fongtokre. Kedrigaw awang lekay deliba bijan ki jumda. Kedrigaw awang lekay deliba bijan ki jumda pangto ki bayang kay matoy soba. Kedrigaw local CPI ki conference ta sarukya ki ba El Sotan Kumana hai. Handa da pangto ki ba taragan itoy subestat assembly mikal da BJP na nampuda power fine na biginamak senyam chay kay ba. Nang may siya natin na fu chay ba aso ako tokan ba yung kay kaya may itado na akan aring sing na mikal may paki ba ni. Masih natung dek kari thola kani abdu khang bahore sunom libat miyam ki behokta BJP lengang sa thariba thawong sing asihan balle BJP na leka hek pai badagi petrol diesel amadi sa thong kias ki mamal ka hina hengkan handuna miyam dagi lot tawre masih maram oraga leva ka segi miyam kam thengna awa mayok nare Manipur dagi afas balok tok na bahona bada CPI mayra 5B CSO amadi khena ba thamdana political parties in loki ba thawdang yam na chawe tharumadu da Imphal East ki adhyaksha Khetri Tama amasung lalana party asin hawna na pukhana na bahona minasi high power from Pongtoki conference adu the member kontra mangana sapa local council amasem bakloina na thawpu ko da basing chu khankre CPI ki ideological campaign struggle thengna na pamade organization pa mapangal akan mamong da changchina da basuwari bloki aire maka tarakwa atop pau mada Russia ki foreign minister na prime minister Modi unagre US ki president na India Russia mari da sogan bangam loy Russia के foreign minister Sergei Lavrov irai namita New Delhi da prime minister Narendra Modi ga unagre amasung Ukraine da hawjik thokliba crisis ki matang da tamduna kangan gre
External Affairs Minister na thadorpa statement amagi matungina Lavrov na Prime Minister da haujik chathariwa peace negotiation chawna Ukraine da haujik ore pa phibam ke matang da brief tawki. Prime Minister Narendra Modi na jari ma kai thuna violence lep na ban hauna na apal tawki amasong India na marata fo phibam amalakan na platform thokwa thawdang lawna da sem sa lei haina Lavrov ta kangan ke. Minani fu chupna chathaki pa mifam adu da Lavrov na Prime Minister da tongan ba bilateral initiative sing brap na so kangan ke. Madugi matung da Prime Minister ki office ta ki tholaki ba Lavrov Moscow da han na bagi damak da ISDI airport tamna chatpada traffic jam na maram oidun lambi da ngak ban ke. Prime Minister Narendra Modi ki unat ki mamang da agency da wangang ki bada Lavrov na hai ki madudi US na pressure pi bana India Russia ki mari da sogan bangam loi amasong India na Ukraine ki problem ki matang da walachin amalakan na pawatem ba pamla bade asing ba process sawat kane. Russia ki foreign minister asin na ini ki khongsat da India da lakibani mangna India ke mahaki lek manava S Joy Shankar ga songthok triba thawgi offer Rofi Roval payment lebak ani ki marakta leir ba khulai ki del sing Ukraine crisis amasung Afghanistan amadi Iran ki fibam ki matang da khanage Ukraine crisis ki matang da India ni hiana chawpa thawdang amalo vayai haina paladuna Lavrov na haike madudi India si maru ba lebak amani India na global laikai tahan ka da thawdang lorok labadi agoi ki partner amna ikoni Ukraine ki security guarantee ki wafama si khanagani Noksolong ki lebak sina makoi ki thawdang kauthok sai Indian international problems sing patang da asumba amadi wakal tawa firep lorok labadi asigama problems sing solve tawa mating oigani Ukraine crisis ki matang ta lairiba India ki miyang ki maram da palatun bhang hai ke matudi India ki foreign policy asi lebak asikining tamba poison lamjang lebani India ki foreign policy sing da ning tamba amadi lebak ki waiwa asengba legitimate interest sing da miyang tamba ki mabitai Polisi asimak Russian Federation ka sumanay. Masinay ko asoba lebak sing afaba friends sing amsong loyal partner sing uhelli. Panbaya badi United Nations da Ukraine ka mari na resolution tarit lo ki bada Indiana. Neutral wenalay ki bane. Lavrov na ki madudi Ukraine ka mari na ba Russia ki pandam di give regime pa Russia da ki lagadava maung da capacity siyam kat pangamanda bane. Media ki musing ga interaction taw ki bada Lavrov na Ukraine crisis ki maram da paladun hai ki matudi crisis asibu nakoi na lan kauri tawki mosung masi chumde masi special operation amani amaso operation asi da military infrastructure da target tawe meeting adu da Lavrov amosung Joy Shankar da lebak ani ki co operation amade da trade amaso economic ki mari da lak leba development sing matang da khanage maragasi da European Union ki top official sing Russia da sang bathingre Moscow na Ukraine da haujik chathariba special military operation kamari lena Brussels na Russia ki mekta athingba kya thamlake baki paw komboina European Union EU ki top leaders sing Russia da sang bathingle ana Russian foreign ministry ni law thokre Russian foreign ministry ki warul palodhan agency na hai athingba sing adu European commissioner kya EU military structure sing ki head sing amasong anti Russian policy sing promote tawriwa European parliament law maker ayambat apply janagani Blacklist adu the EU member state kharagi permanent sing amade government sing ki representative sing public figure sing amasung media workers sing suyawgani ministry sina makhatan hai ki madudi Russia da sanglak pada athingba thamliba du ki matang da Moscow da leiba EU delegation da khangre tawi ko so ministry sina athingba thamliba sing adu ki list form kide statement adu na hai EU na Russia ki mabda athing khongthang sing lokalak matam da masigi member states in akan ba response hoitana fangani aibase ikona nauna na khangalle February kunmari da Russia na Ukraine da landaba hawkhibagi pakomboina EU na Moscow gi meukta ating basing leptana lak thokibane EU na ating basing list adu da masing jamlaba Russian individuals sing amaso entity sing hafsin ki amasung Russia gi chal thong gi page son thana na bagi pandam guloi na mamangta amukta lakut ki triba tharang sing lak thoki Noksoglong ki lepak sing asigi ating basing asina maram oidun Russia na maru oiba technology sing amati malayam gi maru oiba market sing Sennaba da kudong chadaba kaya me unarak pagal loidana lebak asina to pa lebak amagi lan to bang ambagi capacity bu hantarak lagane charaga sida Russia amasu Ukraine gi marakta April amada video conference gi kudang da pisto maka sadharakre ana Russian negotiator amana agency da phongdokre video conference adu da sathariba pisto ki khwaitigi nokba round adu Marwina Saul asig angan basakta Istanbul da mai onsin aduna pangthokiba mai onsin aduna pangthokiba meeting the Ukrainian delegation of photokiba peace framework matang da khanagani aire Ukrainian force nok tampa Russia da leba fal defo am the air structure thagiba
aduna tungda face talk ki satharakpada akai bala khangani ana Kremlin da Iran meda phongdokibani Ukraine ki helicopter sina Russia ki noksuk thongba town Belvort labor fuel storage facility amdi air structure le ana Iran meda local governor phongdoki Maragasi the friendly with the bear singer reveal the payment of the gas supply contract terminate Tauragani Russia. Friendly with the Valevak Sing Amazon region singer national gas lalul itik Taunabada Chanagadaba no parole sing Patanga. Russia President Vladimir Putin Sagol Sinavita degree Amasan Togre. Rule Singatuki Matung in a ver singatuna Union Korean Russian currency reveal the payment Taurabadi House of Labor contracts in Tingsangani. Government meeting amada Putin haiki matudi ngasi ekna degree ama sign toke. Russia ki national gas line da bagitamakta various in Russian banks in the reveal accounts in hangadabani. April amadagi accounts in assissin da tuna makoina gas supply ki mamal bigadabani. Karigumba asigumba payments in asitawdaba tarabadi aikoina versing ki asoibani haina lawduna. Matudagi lakpa matung taba pamdaba pibam singi tawdak makoina jajagadabani. Aikoina mamal lawduna port amata jonte luinan aikoina charity su tawroi. Putin meeting adu the Makatan Haiki Matudi, Noxuk Lungi Bucks in the financial system Bukulai Oina Sinari. Mahui companies in Russian entities in Amazon, individuals in the town of contracts in Tungalu, Havijatan lady. US dollar Amazon Euro the Lipa, Russian assets in Fresh Tauraba Matamda, Noxuk Lungi Buxingi, currency in Sennaba one talk lady and supporting a Fondoke. Russian gas payments in revolt the transport of Havasi. Financial and economic sovereignty sasalana pagimbar weba kontang amani hana subhang doke. Nagalamarum da Ukraine anbo air strike tawduna Rusagi oil depot huwai kre. Atiya Ngak Sennaba Khutlai Fanglagani. Russia amadi Ukraine ki marakta sukna ripalana si nimit kuntraga tari ni surakiva asda Ukraine na. Helicopter gunship sinatuna Rusagi territory da air structure thakibada. Bolgorod town da leiva fuel depot amangata thokre and official report amaki matugina fongdokle. Ukraine helicopter aduna Bolgorod town the river Rosneft fuel storage facility amangata thokre. Ukrainian army helicopter anina air structure tharambadagi petrol depot adu maichake. Low altitude Ukraine helicopter ani adra paislaklava air strike adu satharamki paislaklaga air strike adu satharamki bani aina. Bolgorod region governor Vyazesla Gleskov na fongdogle. Russia ki make dagi Ukraine air structure tharatuna All depot amathugai ki bagi thawng asi santi wari sanabada akai ba thokalagani haire Russia ni Ukraine da landasin bagi chokna riba lala si nimit kuntra ka tari ni fare lana si da mi cha kya sire aduga mi million tararom hen bana lanjena kre haina official report ambagi matungina phongdokle Russia na da Ukraine gi air force thogai tan mahan ta han kre ana phongdokraba matungda Ukraine na air strike adu sa tharaki bani Russia gi fuel depot adu da Air strike tawkibagi thawdokta employee ani amadi asok panangke firefighter chama gum futra rom sina dun mai mathan na bahona ke ngase ye pung taruk daba matamdagi hawraka mai chak pa du hawrakibani ana emergency ministry gi mai ke dagi phongdokle Russia gi emergency ministry gi mai ke dagi thadurakiba video amada difo aduda mai khu chawna karak laga mai chak pa gi sakta madot ki aire Russia gi energy gen Rosneft facility adugi mapu oiri bane Ukraine ki president Volodymyr Zelensky haiki bada aikoi ki latmi sin thawna mayuk na dun lan thengna badagi maiti banang la Russia ki latmi sin adu han dokre abase ikoi na khange makoi na to mafam amada kaya amada ambu khana changsilaga landana da basem sare Ukraine ki kha amadi nokbok thang bada oirakliba phibam asigi yamna khudong thiningai oire Donbas Mariupol amadi Kharkiv ta Russia ki latmi sin phonsin dun leiraga sakti leina landana da hunari aire Ukraine ki foreign ministry ki baike dagi Russia ki oil depot da air structure thagiba adugi matangda chapchaba warhol amata phongdokhide Russia na Ukraine bo oil depot adu attack sa tharaki haina maral sire Ukraine helicopter ani sina dun attack adu sa tharaki bani aire rocket sing aduna oil depot aduna kapsula ki bagi saktam khara sotke Maragasida Japan da leba Ukraine ki endpoint phongdokibda Ukraine na athuwa matamda Atiya amadi city singbo Ngak Sennaba US amadi UK dagi super modern military equipment sem Fanglagani aire Russia amadi Ukraine ki marakta santi ki wari sanaba hawkre Crimea amasung Donbas ki matangda lawriba phirep ahong palaite Russia na khangan kre Russia amadi Ukraine ki latmi sing ki marakta video conference ki kothang to wari sanaba hawkiba asda Russia ki maike dagide Crimea amadi Donbas ki matangda makoina lawriba phirep ta karigumba ahong ba patalaite khangan kre an official report amagi matungina phongdorakle Russia ki president Vladimir Putin ki lead negotiator oiba Vladimir
Bidensky'da haikibada Crimea bu Ukraine makoigi mangkraba territory ni amani aina sakangnadaba taksiliba Davida komthokpa leiroi. Russia amadi Ukraine gi marakta video conference ki khutangda kasidagi wari sanaba haukre. Moscow ki lead negotiator oiriba Vladimir Bidensky na di Crimea amadi Donbass ki matangda makoida lauri fa firepta karigamba ahongpa mata leiroi aire. Laibakubun mitta Turkey da wari sanakraba matungda amukana wari sanaba si haukibane. Turkey ki city Istanbul da Russia amadi Ukraine ki negotiator singadun hak thelena unaduna. Wari sanakraba matungda pada Russia ki maikai da kidi chathariba operation ase tabtharagani ana phongdorakrabane. Ukraine की कैपिटल सिटी के फमदी अवांग थंगबा सिटी चारनी हिब द सथरिबा ऑपरेशन सिंग अदु तपथारगनी आना खांगन खरबनी नागालानी बंगदा ओरिसाना खिब अदु द रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नबदे यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की नसु उनगनी हबगी थासबो हमसु थंगखिबने रशिया न किब द पोमतो काप्सुलखिबगी रिपोर्ट फलाके नेटो की सेक्रेटरी जनरल ओरिबा जेंस स्टोल्टनबर्ग न फोंदो खिबदा रशिया की फोर्सिंग असी आंदोक पनते Bagoy namu kana punsin do sakti sakalaga attack sa thanada basem sari haire. Ukraine ki Donbass area da amuk attack sa thanaba kitamak makoy punsin do na laire. Donbass arife area as the Separatist region ani Donetsk amadi Luhansk laire bane. Crimea Peninsula amadi Donbass ki matang da Russia ki negotiator Bidensky da amuk nauna na phangthok khibada. Crimea Peninsula bu mangkraba territory amoy da Ukraine sakang na badak seliba asida. Russia na handok pagi wafum kari sulairoi Crimea amadi Donbass ki matangda Russia na loriba phirepta kari gumbu amata da hong balairoi aire Turkey da wari sanakraba matungda Ukraine Crimea ki sahi taramaga ki matam gi waiwa tungda lakada ba phivam gi matangda wari sanana bataksin khibane Nagaland ni makda hiram adu gi matangda settlement ama purokna nava honabada armed force wa sinaba tawroi dabani aiba asida di yana ba purake Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na nomaisin namita phangdokhiba wafam amada Ukraine ki wainadi Newton in the Laituna Donbass status adu compromise to Pami Hari. Georgia Russia and Ukraine Bomakweki, territory that yet strikes a targly animal sea Himalay Grabani. Palestinian singer Atiya left on a Satrapagi Israel, the security section Taran Kankat Kre. Israel the Palestinian singer and the Satir of Atiya left on a Satraki Bagaloina, Lebagas the security section Taran Kankat Kre. Sagol centimeter Israeli military na wang thangba West Bank the lepa genuine refugee camp da red chathagi bada nongmai kam na baki thagdok thoki matuda jamra da Palestinian ani sikhi amasong adai tara mangana asopan nangke military operation adogi manung da Palestinian gunmen sing na troop sing da nongmai kapsalaki troop sing na su khudhan ke operation adogi pandam di suspect sing phapani an Israeli military na statement amada phongdoke riya adogi phakhumaina Palestinian armed group amawari pa Islamic jihad statement amathok to na masege Fighter sing mobilized down the Babel Tauke. Sagol Centimeter Tokiba Topa Tautok Amada West Bank Gay Bedlam City the Labor Masaki say contrast with Palestine Nova Amada Pastong Ba Israeli Amada Tanga 10K Palestine Nova the Passengers Mananomina Captain Hardke. Tanga 10 but the Sokla Masaki say Kunipan Sura Padu Aruba Pivum Lady Anna Markbo Treatment River Adana Fondorake Zanen City Kidaknava Jadvat Veleski Village dagi Palestine government amada tel abib ki mafum amada nomai kaf ki bada miyoy banga siki bamatuk namit ni kanaraga khwaidagi nova violence asi thoke bane yabar ge attacker ado police na kaf tan hat ke thang namit ki ahing the central city hadira the Islamic State terror group ki sympathizer adina nomai kap the police officer ani siki attacker sing ado Israel ki Palestinian citizen singe Sri Lanka the president resign tawna ba protest tawkre Sri Lanka the economic crisis to Galibasi, President Rajapaksa Naningtijana handle Tobangam the Badagini and a sounding ba Poglapa Miam Hingsa Jaubo protest of Kongzang. Sangjilapataki Poliska Hanbamong the Kotonagre and Akanbamong the Kotonagre and official source of the Fondogli. Foreign currency out for Laban Param Oraga Rajapaksa government as enough for Jauna. Tangai for the processing import down the Pagi Selpi Bangamdre, Masinamaram Oraga Puntaragam to Chunamai Pangan Bangamdre Ire. President ki chumpanak nak na masing jamla pa miyu cha kaya amarajan tauna na bagidabi tauratuna. Protest tawba ki khongjang sang silak pada ki miyu cha kaya fakat kaya. President Gota via Rajapaksa ki office na di grupa sige marakta laiba extremist sing hingsa sa thana bagidamakta protest tawba ki khongjang ado sanction ki bani are. Ngasi demonstration cha thagiba matam da police na tiar gya samadi water cannon chingba kaptan tan khai ke. Bihoy jangkai mari rom hian mana fagat ki protester sing nadi Rajapaksa matam chang mai phangandaba amade dargar wai poch sing awar pa mayuk nariba asigi tamak maral sike police na kalambo gi akoi basaruk da curfew thamlaba ado irai numita gi lawthokre
Sri Lanka government ngasi Rajapaksa ki president resident manak dakna hingsa yauwa demonstration pangthok leba du terrorism ki oba thawang ne opposition party ki pari lena extremist singna chathabani maral siri Nogai ko da leba jury force marak na extremist in the forest of the consent satarapadagi hingsa ki thawdo du thoki bane thawdo du chena ri bamyo kya amasu fare makhoi singa da hingsa ki thawdo du chena ha ba khang bangam ble Sri Lanka da forest of the consent sanction kraba matung tarakpada government the Efficient of party Taragamatoina, Rajapaksa cabinet, dissolved of Ragamat, party singa interim government and Masiam and the protection cre. South Korea Air Force ki warplane any tangaina cre. Nasi South Korean Force ki warplane any tantin Navadaki, Kaiki Batodok the Mio Om Siri Adoga. Mioyamana so open Nangle and a pocket source Samagimatuna Fongdogli. And department rule Matungina, Maming Mata Fongdok Yakida office Laman Haikivada. South Korea Air Force ki plane adu, plane any Aduna tantin the Kaiki Batodok Aduda. Makada leva civilians in the Asiana Amadi Amangata Tokiva Yaukibra Habik Patang Chapchana Fangokide. South Korean Todok Tofum Adu the helicopter home vehicle kun Amadi emergency workers Sakada Todok Tofum Adu the Sanction Ki Ire. South Korea ki Air Force ki Makedagisu KT-1 trainer aircraft and it hangs in Nakre. Plane Aduki Falut Adu Aso Pandang Lavra, Natragana safety Kimbakta. Eject Taukibra Habik Patang the Mayik from Pongdokide. KT-1 aircraft magalachi Sid Anif Pali, Madokrum the plane and it hangs in Nakibano Abaki Madanga. By example from Pongdok 3. I have the contents in a second row of Paukarasi, Pautam Zariba, Mariba locality YouTube channel, my Facebook page, Aziraki. Young Billy Popono Patagazari, channel is in the Tonda Kanarabadi, subscribe to be 3% subscribe to be Molina. Like in the share to Sukawi Pramapo, Omakana, Tagazari.